Gnoza nije moć. Gnoza je uvid. Miroslav Kiš, Elion, bog tehnologije. Gnoza nikada nije bila moć. I tu većina ljudi pravi grešku. U savremenom svetu gnoza se često predstavlja kao energija, aktivacija, sposobnost ili posebna sila. Ali u izvornom gnosticizmu gnoza nije ništa od toga. Gnoza je prepoznavanje. Ne dobijanje nečega novog, nego prestanak pogrešne identifikacije. Gnostici nisu tražili da postanu više. Tražili su da prestanu da budu ono što nisu. Zato se gnoza ne pojavljuje kao spektakl. Ne dolazi sa vizijama, moćima ili dokazima. Dolazi kao tišina. Ne kao praznina, nego kao odsustvo unutrašnje potrebe da se objašnjava, dokazuje i tumači. U tom smislu, gnoza nije iskustvo koje se dodaje životu. Ona je trenutak kada se nešto povuče. Povlači se napor, povlači se unutrašnji glas koji stalno mora da zna. Povlači se identitet koji se grčevito održava. U gnostičkim tekstovima, poput Pisti Sofije, pad ne znači greh. Pad znači zaborav. Zaborav izvora. Zaborav istinske prirode. Zaborav da nismo ono što mislimo da jesmo. A povratak nije trijumf, nije pobjeda, nije uzdizanje kroz moć. Povratak je smirenje. Svetlost u tim tekstovima ne pali se silom. Ona se pojavljuje kada prestane otpor, kada se skine teret lične priče, kada se više ne insistira na razumevanju svega, kada se prestane sa stalnim unutrašnjim komentarom. Zato prava gnoza ne proizvodi uzbuđenje. Ona proizvodi običnost. Sposobnost da se bude u danu, u telu, u tišini. Ako ti se čini da se danas u tebi ništa ne dešava, ako nema poriva da tumačiš, tražiš ili objašnjavaš, to ne mora da znači da si izgubio gnozu. Možda si joj konačno prestao smetati. Možda je dovoljno samo da se utišaš. Ne da bi nešto čuo, nego da bi prestao da presecaš ono što je već tu. Gnoza ne dolazi kao poruka. Dolazi kao jasnoća bez reči. Gnoza i uvid, Miroslav Kiš, Elion, bog tehnologije.